रोजाबनाय रोसा गोरों जोनान बिश्वलक्ष्मी देबबर्मा जोंनाव रोजाबै खोनानाय अ जादु कलेज रोजाब मुंनि बिसिं दैथिनि प्रग्राम जों चेंनाय दै बनो लगै सुमुयो सुमुय खोनाथ'थ' केतामानो बरं गोनां कृपा सिन्धु जमातिया दै बनि लगे हाय सारेन्दा हुलै खोनाथ'थ' के जादु कलेज जाबाय बाक्सा खरां रेवानो Sri Rabindra Deborma by Sumutamnai, take Koroksa Buddhi Deborma. Tinini Chini Richamong, Time Samong Panda Sung, Chang Bakak Tangitongo, Je Tapana took Tayasuka Logiru, Yapakorobe, Masawe, Resabe, Logiru, Yapakorobe, Masawe, Resabe, Tinino, Shanjano, Sasa Tang to talk Hainan Bagay, Jotono Zanjan Atuk Atuk Padi, or Kabama chair Tonglong Atukan Bagay, or Pandano Atsugi, Nine Bagay. तो चिनी तिनी ने और शांजनी रचामंग मसामंग पांडा संग हाकेनो आवन बगे क्या बकुनो जगह ताथांगी चिनी और पांडा ने रचामंग मसामंग तिनी ने most attractive moment चेंगना ने नाइटों All the volunteers for today's program are requested to kindly report at the stage. वॉलंटियर्स आप सब जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ आप सब स्टेज पर रिपोर्ट कीजिए कुछ ही देर में हम कल्चर प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं तो स्टेज प्रिपरेशन के लिए यहाँ से कुर्सियाँ वगैरह हटाना होगा तो उसके लिए जो वॉलंटियर्स आप सब जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ रिपोर्ट टू द स्टेज Once again, all the volunteers are kindly requested to please report to the stage. We're going to start the culture night very soon, so I request all the volunteers to kindly report to the stage and prepare the stage for this next program. Teruk kecini Jonajati Hamkrai Montri, Baram Ganang Muchang Bikas Deverma sir. Teruk hai kaisa ni yaula kaisa stall inaugurate khayai tinini o pandani bagai chengchairi tongo o inauguration ni yagulo na cheng musamung tai resamung pandani bakak thalai nai norok stage o nogimang khana ribbon cutting ni bishing tai teruk hai chini borom grang montri tai chini borom grang nograi shong stall no kaisa ke ribbon cutting khayai chengchairi tongo volunteers rokno koijao stage of hai stage ni manai khani rokno kisa nore na de bagai sungsini next program chena ni thangai tongo chini resapnai kerungjek legendary folk singer borom gnang je Biswalakshmi Deborma chini hayao phaisok phaijak Isra sa tongkano sing cheng ang joto takon bukur uno koy nay phai jan jan gawo terus nasa phai bagay sini resamang musamang di panda sing cheng ni thangi tongka ulo ko jaga man yang nay dati phai aso koy occupy KOKPIN bagay joto koy jaw hambay Ladies and gentlemen, we have many more programs lined up for the day's cultural night. So all the guests who are wandering here and there, they are requested to kindly take their respective seats. Ini program butang ulang sekali ni tangoi tenggo. Let me unfold this evening cultural program. Sekarang no, jadi kolej jasa mungkin bising ini program no ceng nai. Then it will be followed by folk song of Darlong community. Rinsanga Darlong. Tapi baru semua masai bu funuk nai, baru ni folk dance. Baru ya kalau folk song to ulang community by Sri Suklal. Urang, the folk dance of Tripura community Mamita, Masanai Bodolongka, Rikari Hukmo Bodol Agartala, the Amunia on the Belay, Masamang Naitok, Chilibabak, Nisinizak Masanai, the Panipisi Belay, Masamang Naitok, the whole sing, Riang Parani Hosavi Masaban, Amunia Kaipen,
takuk bukuk sang ni pising tei outpui masamung seng nang nai kaipeng student union cultural club tei baw dia lo seng masamung nai nai koloi community ni goria masamung tudul nai chini belai resap nai masanai kereng bisudap kalai jompui jalani tim abri agulo mok takuk bukuk sang ni pising tei seng masamung nai nai Sri Kamal mok ni tim Debdaro abri agulo Gosiram para Hojagri cultural troupe ni faisi dei seng Hojagri masamung hai nai nai abri agulo ke resamung masamung chini modern song modern dance seng nai nai ini ni seng no sabui khenaro rongkha Falgun Jamatia Samali Riang Hamari Jamatia Orun Debarma Biswanath Debarma Bipasa Riang Dual Chakma Visudev Koloi Chuma Jamatia Ranjit Morasing tei modern dance engka khereng bar hukma bodol Agartala ni Manipur hade modern song a minor single by Nuai Debarma modern dance Tongruk nai chini hukma bodol Agartala ni abri aglo parmita tei bini bodol song boseng masamung resamung nugnai bini faising tei yagulo Sri word of thanks tong nai Sri Banlai di Kadarlong Joint Director Travel Welfare Department obong kasini di program mutang ang jote takubukul no kadai janja jagawa asogui ini di program no nai tong thogui khaksangui tongbai jodi hanai hambai Belai hambai tini da jointo jamatiano tini ni culture program ni bebak description asak shortly but briefly di mani bagai tau takute buku songchung tini ni o culture night tai shrapshan yagulo ni chengnai tai o night talk pandana chung chengnai chini tripura hastini shirishti ni shimini chini nana dabura song ni amuli resamung jadu koli jabai tai o jadu koli jano resapnai angkha mojang je Vishalakshmi Dei Burma Sharindawa tongu mojang Robindra Dei Burma tai sumuyo tongu Sri Buddhi Dei Burma Tabo budang sabes kango basai tongnai tabu te buhu songno koinai norok dang sabes kango tabo bu kebang ma acuk thai khali dongkho norok phai aro acuk phai mano Jaduna Swrai Tongmano benako bejo otakuro jotono khungka yago ojadu kusubo thanya thengre bata yasuka dari bata mo kota songgo kolole sasune baraman ya cukar mai kormo kota songgo ojadu kusule beremo ya cukong naro kolo kotoro ya de kormo kota songgo jadu Chinile mukomo chile hukomo tagborok tangnai kanborok kanai suma sumorok sumnai sengkai pogorok sanai jadu noba
Shadang, Sana, Sakata, Sana Gudabo, Sana, Awandrobo, Sana, Tini, Songoro, Tani Taboro, Ozado, Sanka, Koboro, Sana, Ramchak Tipura, How Zadunoba. Thule kuriba talba tong gise nokha sobajo thango rangtak tipura hawo ojadu teshale koride tesha koi tat timale teshaba hapo hataiba tamone yasumuta rangtak tipura hawo ojado bophangle wa phangbai toksale tokni bafra roba hajle holok khorangba tamni yasumuta rangtak tipura hawo ojado yakshile yagara sankala ojado hasile bomra sankala orang cantik pura hawo tami yasumse ojado athule puri bakal baitong bise nokha subajo thango Zado Tishale Korire Tisha Koekate Timale Tisha Bahapo Hatai Batami Yasumusa Rangtak Tipura Hao Ojado Bophangle Waphangle Toksa Tokpini Bokra Robo Hazle hulokza hulok khorangba tamni asumuja Tipura hawo yaksile yagar hasu bomra sankala tamni asumuja Tipura hawo kolomba kya ni samung orno pacha Phaide jeng jotono palbak sage yaba khoram layana asuk khanatok ke jadu kolija channel sabi khanari mani bagai belai no hambai borong ganang je Bisholakshmi Deborma tai borong ganang muchang Robindra Deborma tai borong ganang muchang Buddha Deborma o jadu kolija no asuk khanatok ke channel khanari kelangma bagai Jeng tini o shantaron ni pandawo dal bidal chamung tai masamung nuglai nai eba khe nugiman nai sini ora achukjak sini lukurokno kokcharmung yang mung sajaga thangyawi sing achuklai sini tini no pandano nailene tai tongthoklai nang tini ni chini panda butango je musamurok tonga aborok khe Ochoi community ni musamung nugnai nuatia community ni musamung nugnai Tripuri community ni nugnai Kolai community ni botongo mo community ni botongo abo hakena te bodal bidal sini bosong rongi sini dofa rongi chamung tai musamung sing nugiman nai tini Tabuk ang jotono koneksi Honorable Minister, Honorable MP, Honorable MLA, Honorable EM, MDCs, ini joto Samajpati rongno jan asuk thayo asuk nani bagai. May I humbly request our Honorable Minister, our MP, our MDCs to take your designated seat. Tabuk sing masamang nai tirthomugni sini riang masanai rongni paising tei. Ang tabuk ko nay sini tirthomugni riang masanay rogno ni masamang tumugoy sini ni o janajati divos no tebi masang rupay nani bagi balay hambay Ladies and gentlemen, before we move on to our next culture dance or song, we will be facilitating and offering one memento as a token of gratitude from the Department of Tribal Welfare. Tabuk ang jotono ko nay আমি সবাই সমাজপতিদেরকে অনুরোধ করব আপনারা একে একে মঞ্চে আসবেন আর মেমেন্টো গ্রহণ করবেন আমাদের অনারেবল মিনিস্টার স্যার
ang chini honorable minister the honorable MP honorable M this honorable koinai chini main stage of 5 ni bagai tewaisa te naro fishing tei chini समाजपति रंगनो खापुरमा हामजागमा मोमेंट याफर फाइनाने बागै chini chief guest inaugurator special guest of honor rang koinai stage of फाइनान बागै chini समाजपति रंगनो बाहायनो tabuk chini khodakra eba समाजपति rangno momento ya rui brongno boromni yakpai rejaknai abon bagai jotto khodakra tai chini समाजपति rangno obis kangni moncho फाइनान bagai koithoro tai brongno o boromni momento yafarna bagai koinai chini borom ganang tribal welfare minister Sri Vikas Deborma Jino, tapi ni logi sini East Asuni MP Sri Revati Tripura, tapi ni logi tongo sini Minister Sri Suklacharan Nuatia Ji, sengjoto hodakura tai sini Chaudhary Rongno, momento yafarai borom yafarnai. मंच पर अब जैसा कि हम समस्त जनजाति के ईस्ट बिरसा मुंडा के 148वां जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसी दिवस को और भी यादगार बनाने के लिए हम सभी जनजाति समाज के समाजपति और चौधरी उनको हम एक स्मारक चिन्ह भेंट करेंगे ताकि ये स्मृति हमेशा के लिए बने रहे और इनको ये स्मारक चिन्ह देने के लिए मैं हमारे जनजाति कल्याण के माननीय मंत्री श्री विकास देबवर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और सभी समाजपति एवं चौधरियों को ये स्मारक चिन्ह भेंट करें। साथ ही में हमारे अल्पसंख्यक कल्याण माननीय मंत्री श्री शुक्लाचरण नोवातिया जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और इस हमारे समाजपतियों को साथ ही चौधरियों को उनको एक ये स्मारक चिन्ह भेंट करें। Ladies and gentlemen, now we will be felicitating our honorable Samajpati and Chaudhris with the memento as a token of gratitude on the behalf of Tribal Welfare Department. And to do the honor, I would like to request our Honorable Tribal Welfare Minister Shri Vikas Deborma Sir and Honorable Minority Welfare Minister Shri Shuklacharan Noatia ji to please come on the stage and offer this memento to our Samajpatis and Chaudhris. Please, ladies and gentlemen. Sini Chisuku Bosong ni hoda okra rogno borong yapar jagi tongo ang buskang ni saklai muni bagai bokok rakino yapar ero type. Tabuk chini borong grang minister Sri Shuklacharan Nuateni yaktike sini hoda okra ebake samajpati rogno borom ni yakpai momentos yapar jag tongo Tribal Welfare Department ni enggai. To sung ojarawo borongno o momento yasangman jarawo yapar khorobai khaba chara layanu tai borongno sung khabai ki yachak layanu sung achoki tongnai joto lokrono koyo no kisi sa yapar khorobai chini sanja jarano tebo borom redi tai khaba chara redi. Today 15 November 2023 148 Bhagwan Birsa Munda ni asai mas salnoro ke जनजातीय गौरव दिवस नि पालाई जगी तंगो o agli Swami Vivekananda Maidana Basketball Ground jo joto fainai tahuto buk sungno khapang ni hamjak mate khuluma chiba ya faro te joto hodani hodokra fainai uno khulumui khaksang ba hambai te chiba ya faro te chini montre uno bo belai ke hambai ya faro bo ni time belai business schedule ni bising ti fano oro fai sungno celebration na masang fai mani bagai belai ke hambai photo session ngai tango ti bebak hodokra ni okra chokri okra juk te chini morong lang minister rock MLA rock director sini additional director of Baksa photo this has tongo. It's a great moment for us, ladies and gentlemen. Hari sing tawa siya pakulam raya na tao te buhol na ko siya pan kaya pakulam na lang please. Hello. Balai Gambay, thank you very much. Honorable dignitaries and the Hodakra of each and every community for your kind presence here and this beautiful celebration. Bela bela no hambai chini joto juda juda hodani hoda okra rogno te chaudhuri rogno tini no jonojati gaurav divas o naithatok pandabo phaiei tini no pandaro tebu naithatok khaiei ti shari mani bagai haino haite beshe belai no hambai tai chini Tribal Welfare Minister Borom Ganang Machang Vikas Deborma tai chini Minorities Welfare Minister Borom Ganang Shuklacharan Novatia Sarnobo Bela bela no hambai. So ladies and gentlemen, let's once again go back to our
cultural night. And now, ladies and gentlemen, we are going to Pading katakute bukuk songcheng hai no hai tewesha chini cultural program ok fili thang layana te chung tabuk nai lenai kaisa hojagri masamung tabuk chung titomuk ni tini riang dopani riang masamung lai lenai belai nai tothok belai sini kung sugrong mong masamung ni bising tei chung tini no Pandano palai lagi tunggu, belai ke hambai, nerok ni gedal mengenai bagai hambai. Asabal ground takut buk song ini gudi pasai tong narang koi nai nerok fai dang shabus kanggo tabuk bekebang acuk thaya tongku nerok aro acugi asuna bagi nerok koi nai. Tamni Himalaya tai shrap shini agulo na chung kebang manu. Chini juda famous and renowned artist rok ni khuktai rosap mungtai mushamung nai lai so apurung ke norok achuk thai mai afan mano so abuni bagi ne precautions is better than cure mahai norok tabung ni shimino phai chero achuk phai bedi chini or chamong musamung ni pandawo tebo phaina setong kho nugna setong kho tamni hunba chini panda taung se cheng drop kho chini hasten ni munggnang samnai kerengzu chini bukhok parmitariang sini munggenang takuk bisonat brong ni chamung rok nok nukman nai awan bagena jotonon angkoyo oro je phai tong sini takuk te bukhuk songrok yang berai wei jan asuk thayo achugui nai chungmai baksake tini pal baksake o pandano muchangnan bagai So ladies and gentlemen chung tabuk dang shawo nai kaisa riang dance hojagri tai o mushamung no lead khai tongu tirthamuk riang Jo tuna belai ke hambai, hai no hai, tini Sara Britishar, Bhagavan Birsa Mundani, asai masal nurgai, Jonajati Gaurav Divos, helai palai jagi tongo, agulini, o bugla khorni, Swami Vivekananda maidane Vastavol maidano, jo to phainai, kha pangni takutei bukuk sangno, khulumu, yasak sangotei hambai dewo, sungma keno, Ini o Jonajati Gaurav Divos na tebo, muitoni Divos senam layan, senteril sini masabuk ni bising dal budal dofani, masanai uni fighting tei, resapnai uni fighting tei, ini o salno, opa mengno muitoni palai muitoni sal senam nani bagi, belai ke hambai. It is full of excitement and exuberance, a lot of surprises and joy. In this joyful and beautiful occasion, we as a host, from the bottom of our hearts, welcome each one of you here in this grand venue, Astable Maidan, or you can say Swami Vivekananda Maidan. So it's about to kickstart this beautiful evening program by the magnificent beats and gesture from Tirthamuk Hojagri dance. खाम की आवाज के साथ इस होजागिरी डांस का आगाज हो चुका है सो लेडीज एंड जेंटलमैन कुछ ही देर में हम देखेंगे होजागिरी डांस
All the ladies and gentlemen, come on, let's again give a huge round of applause for this Sakao dance.